Kailangan ko to harus sundiho harus sundiho do kita malu Yesus kasasalit korowong duli ay sokoiwan sinulong kadang ko Yesus na sundiho harus sundiho yung kitang balu Yesus kasasalit koromong duli ay soko iwan sinunod daw kadang ko tunggu Yesus na sundiho ay soko iwan sinunod daw kadang ko tunggu Yesus na sundiho kadang ko tunggu sundiho di Yesus. Ano sembayang? Kinarahingan isong kerja surga kung si kau dat kesuaban na bay na insan pod ka nuyahay da magyampay maya dat isang puruan da sumambayang kami susuabiti. Kung si kau tunang oposik yahay miyampay dat tinandat o sihat ang walidas miyampay kagarason pinuhoba di pinalasan o kumadahay manta didi pangunsikan dahay kanu di kagwihay kapag yampay maya da kay sisan da sumambayang iti. Kung si ko to alumis piramutan dahay manta da kay punan gisamba upupusan gisamba santab no padi embulayan dahay nga miyantok di karhian no kanu dahay pendalanan iswang da pasien dahay. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Ke senang kaswabon kumadati insanan puji Tuhan kasari-sari tu kanu takod kapag yampay maya da kay sisan dat minsusuabit ti imang pudit atarang to modil turos kud hadid hadi page nga dadaw na matulad pintuto ka lampung patalibuan ta ka pala ngarit-ngarit. Ino paday kasuabay na nga asaraw ko dad mimpundit atuang-tuang nam atuang pabati bo nga kapiampap di mo nandi gahe lasiba ay ilo gyadit nga tulad di ilo duku nga moy ompot bohom patatalibo pa ni teno di. Jadi puji Tuhan kanu tokod kapag yampay kagud kaswabon na bay no. Haros ang ulo na pinungaranan do Yunus. Sayra na pod oray tanda ko mo yan da Yunus nga ay lan na dati dat isay ko mo yan da Yunus. Nga haro dihit ay voice message that isay gya pinamungaran siya di. Perhatian kepada pelajar yang bernama Yunus kad Yunus. Kamano pati nga itinapangaran da Yunus nga tok bontugon iti bo. Harohot ay schoolmate ko di skolaran da Yunus ang ngaran tok akwatom itumbok. Kamon ko napod akwatom itumbok nga asarum itumbok. Pia akwat nga asarum itumbok nga asangal. Asangal yung mati iswang dat kitab Yunus harot apat na fasal dat kitab Yunus
oy on to kono polo kaswabo na bay no. Nga mantad ko oy on dati ako di man tareso ila ayat dot mamaray man po ako intangay man ako basawo dot ay misyo sangulun lah o Muhammad Yunus. Boro sa kinaringan kumadi Yunus o ngay badad hilad kota Niniwi man poilo ihilo dot ay akaw no mati tumaubat to kuman kumati pinsambalikay na kayo na kayo ka. Sayra na natarimo di Yunusit ay sunod na kinarahingan hindi nunuman di siya. Minagidu hingga ni pagiduo hilad kamoyan na Tarsis. May no padid hilad kamoyan na Tarsis nga sumakay ditit pangangkutan air dating pubay no. Pinagunwan po di siya di sakayon nga kapal ang mga hilo nga ay minisya paganud sakayon hilo kiniyon at pinungaranan do Yafo. Kasuang dahiri ta nuridi ila ayam hinggongon o mo'y hilo ka. Suang sayra doon no kasuang kodop Yunus. Suay-suay gati kumundo kodop o binsyo do pikanta ka daw Yunus silo ko nahuyan mo minagidu. Iho nga o binsyo do pakunod doon do eh. Puasi kayo ko di pukul 4. Ay 4-5 minit lah. Rehat-rehat po 5 minit lah. Kaubasan to kanat di bagi. Mo dap ka nakago dito nga 5 minit. Mo ngunih nakago alam sa kirad naman po ni alam. Intayin pukul 4-10 minit lah. O dap korikot 4-10 minit 4-5 balas. Kodop ujung-ujung at 4 si tanga no di. 4 si tanga tambahan pada kago 5 minit. Iti na kumunda siya dop. Jadi puji Tuhan tu ang suwab ang sapung ko mo tidak pasi kay bi. Nga kau basan ta kan nagalat asapung ko masik mo. Ito tapot ko piyo. Hari mangku it pitanga tuang pukul 1 nakodok. Pukul 2, pukul 3. Ilanam nuno kontak mati kakakaulitin na rekotit penyakit M. Sayra di tindalanon umbal no podid rinumi kotot lakun da tagayo. Minaguhod da terahat Taufan. Nga kodop Yunus. Na di piagalo di Yesus sendiri sayra no po rinumi kotit angin sakal ka. Lumuyod di ay akon ka lumuyod diri haro lakun haro ombak nga kodop Yesus ka daw ni piagalo di Yunus kinandalanon. Sayra na po monotas sa dihit ay woyoon dahil kapal kakitangan gakod longon ngay. Ano dilo kasap nakatam ngay no dihot uwo konidit kakamot ngay. Tu menginggan matudi ki posikay no di dilo Yunus. Uhot to Isay no kadi di Yunus tulo na kud Ibrani kasyo. Posunudo na siya hingga pakayaan no kura to minagidu. Tok umbal di lo minodosi. Modosi di lo ay numan di lo undio. Iyo di matuhot katumbayaan di gulu-gulu ki. Haro na po'y kanta-kandot ay nunununuhit aosanong nga
Harun nundo homan kurbano. Iya di na kahit sarita idi undok nga daw. Undok nga daw akon kanuman kurbano kari. Komundo po nga ino po hit man kurbano idi nga ihumoni ibontugon ibobos. Tu iri ni po nakawakil. May dandok kain sa samod. May na di undi yunusot na nontok. Adi nila nom impira undi haro pakantay undi tidak percaya undi nakago. Undi nakago. Saraw kuno di tanganak pa ihad sekolah sabat. Kadidit guru kanak-kanak. Undi dilod insan nga yunuson nontok. Undi nakago kumodo tu po sa ginawo yunus sinontok. Pingihuman ko dit impira undi nga ay sa nga inopohit naretan nga numan undi kumo indua intalu ay dinilan. Nga sekirad iho it hinodahiri ay adil lo insan may to ko pakagud ongen duo ka tu gumugya tulun koin duo isiyo hikasari ano di mo gidu kon di ko puluk nga halip ya miagalidi monotos no motilod moidet ayunus patamon ponotos silo det gumuli dan hirit tindal nga paing kurah pa nga ano tu ino pa di laku ni di nga akon nagidet orangit mantadi di i kemundat umboy na pa di lo iti nakaantaralan ka uhota nunu dihat pawonso yan dahati kam patamo ako da kauhom o tingkod nulo kadisyo to kom paingkurah to kapiad paingkurah to kapagyagyaki nga to ko kapiya kaugi sambet papakorban da tulun da suway doong sonong to kagyati it akon ko imumuntingkan diri sendiri nga sira no pod miagali di boros di Yunus panotas silo dat tumindal ay di kasari iti nakantaralan ka may Yunus onwo patamo dari waig katam no po Yunus umbalat tinumanus na dihit lakun nailan dati atas ketentuan Tuhan rikot no di sada dagayo minoy penolon di Yunus agayo numutikan tolo tu kotalon da tulun ay elanom it tangawlun dat angagayo ko piyo Yunus silo ko imia galo doho sayra don natolon ni siyom nailan dati dat naretan dat taluta daw isuang getian da sada ngoyo na di pailobo dahil tindal sayra no padi dat ay no kailob pinailob Yunus suho nakago kinaringan ngoy na di kago dilan niniwi ka sayra mad tu di silo loson talu no po tadaw isuang getian da sadam no di akanon iho no pod akakan da sangadaw tok mampirampi pod ano kasimbogo higi minumboyo matidi Yunus di bayno demoy pamanawi siyo puso no po siya hikota niniwid mimpalak guli ko kamak kumakinorahingan dat akaw nung mamati gumulim apat na pada tadaw pinsambolikan mandiya basawok isuang ga Yunus 3 ayat 4 impun na di Yunus sinumuang ga hirik kota idi nasangadahan na pagindalanan do sinodu miyampay dot malakpalak isiyo apat pamutin ho pada tadaw itinopot
Niniwi nga kumundot ay agayo kapilo kamon nakuta Niniwi. Sanga daw no. Waktu siang si tanga daw bulod yelo. Nasangadahan no dot ay minamanaw. Yo kau no pa tu oba semued hiking i mamanaw linggang-linggang. Pero sinadud orikot daw ko mamanaw sanga daw. Doho na pod pamamanaw nga 1 kilometro 10 menit. It mamanaw kaubasan. Kamuan pa di nga 10 menit. 1 jam 6 kilometro. Oh, ya di 6 kilometro. Kamuan na po nga 12 jam sa kirad pukulan 6 ka pukulan 6. 12 6 kali 12 72 kilometro. Oy, so sadu kasari oy. Lebih kurang hitihom katatali bukan dingaw. Hitihom bingkur. Oh, lebih kurang hitim bingkur lah. 72 km. Sekiranya 20 menit temu manaw 1 kilometer. Saira na pod norongaw di tulun-tulun dahirid Niniwi. Tok katumbay ay mo tiyolo. May no di po bumudot puasa. Mantada molohing tanganak mamagunah ngaydit it pakayan dot magihad. Korikot na di tabari di kumadiraja kota Niniwi lintuhun ni siya mantadi hirid di irikohon daw. Idu di siya higarong daw. Isiya ka daw nga minamagunah na gid rasuk ko magihad. Ongoy ngay irikaw hirit tao. Tumano da pa rin tadaraja iuwoy on ngay. Pinapoy lah kumakagumuan. Dapoy ka. Tulun. Tayam-tayam. Ongo sapi, kambing. Amu na pa milam makanda nunununu. Amu milam mangkanda sakot. Amu nagi pokamilon da minumbawahig. Tok. Kada na daharat o Taliban, tulun tayam-tayam, sakira tulun mamagunad kain da magihad. Miyampay nagi dat ologod dat boros sumuko kumakinarahingan. Gumuli toko dat kaboboyuhon tangkiadan dati itangaraat ikokodohon dit nangawon sa ingay dati. Tok. Insan-insan ako dit tinumaubat ki. Isay no koy lo. Dot kinarahingan na po nga agulihan monosol inupadan dahit kolosuon da ginaudisyo nga opisok gisamba iyati no po nga ata kadanda opugas kad it naretan diolo in pinanuhuan di raja sayra na po nakita kinarahingan it kawaboy honday latiadi gisamba ginumuli ilo minanang kiadi karaton ponasaladi kinarahingan mantadidit ay mandasyo patumboyo kumadiolo nga adi siyo pinapatumboyo adi na jadi tok aku kuradilo kamundat rasuk kumagihad sayra na pumuito kod iharohot midupagun timpu na po dondo nga inapahit kumuyan dati pakayan kabung nga oitom ngam-ngam bo oitom pakayan kabung oitom ikaw basanan da tulun do bay no
Nga aiso ikapiyohot ay ketentuan kapiyad muntok dati det inapohit pakaian kabung nga numan iti dia aiso pohit oilan kapiyad dati miagalidi nga pada umumnya inapoy pakaian kabung teko mampai tokod iswang dat kay hadan nga ongay tom no gunaon da tulun nga haron ginorong ako tumano da pod ay idong gulu-gulu no kuro tumumagunod ay tamogarong tu inupondahit namatayon nga ako kita dati ka ako kita dati ato kondo yati kadaw ngayon porunduno kabo ako din ako ilong paing kuro sarita dahin na dako nga itinapakamoyan ko tiham ako ni ko ikamundat general ta kanati bo suway kanto hadda ko norongaw suway doon no nailan suway doon no ratian jadi nuno na pahit otari mo pamuhandaman ikapurimanan na ko paintopot magyagal ta ko na di ba okay jadi kano pa di nga minono soldi kinarahingan ng ginumuli nagulian adis yo natumboyo it hukuman na porikotan ni siya harodi na borosat menyesal la Allah kaila hipamamo na sala kinarahingan gi sayran no kadusa ya Adam ihawa no kadi menyesal la Allah sayra dot ay agi nagina karatan di zaman nu menyesal la Allah nga ino po hidoh kakitanan na right ka ilo menyesal yadit ay so nagyat perkataan na suway di milag pailihan na ilo ba ilo nohot aduduya ikakitanan to ko agulian nagulian di kinarahingan ka wanda pa dadi ratiyom hingga dadi kamunda agulian duman ko piyagi nga ilo nakantahit moedat asanang tako mamarati kailo ko dairi numatiit katagadan di unus sayra no po hadat ay akinarahingan numan patumboyo it batos daw tok man mo tipin sa mulikay ka otogod di Yunus di kano pod hitid 4 ayat 1 Yunus 4 ayat 1 nga hal pod dihom tok kasinduol tamo da ginawa di Yunus gisambot tinumogod di siya sambayang na Yunus kumakinarahingan niya Tuhan o ninangku ko nakaboros ko no da antakandat hila ako pakinayanan ko iri no kakuaan da ina pay di gulo nga minogidu ako mahila Tarsis tu ay lan ko no da iya na po nga kinarahingan dit o bilisi o bingupus it anaruho kasabaran mabayla-bayalisi kasih setia nagi it monosol da sayra dat paparikot tat malapetaka it manudah parikoto kasyo mantad di Tuhanom dondo na po mayo kung nagi dia patayo o sanong nagi patayo ko pampasyo ko ka ay lan na di unusat obinsiana ni kinarahingan lo ngon kusunod ay lang nga na ni siya lo kasyo numan di siya ako nad iya ni anaruha sabar obinsianan ko obinlisih ko inuhukuman naman no parikoto nga ay lan ko naman ni gayato kago kasyo
Panganakan ba di Yunus sila dila subuh-subuh kinarahingan nga kamuan dati kaihit ta simbar tiadit manamod tamod dagi tok alayak ka dit tumugod Iswangga Yunus 4 ayat 4 layak ka ang kaumarah kanagi kinarahingan nga tok sayra no pod tumugod to ko pengkura ka ko tumugod pengkura karahian na ko kababayuhan di tulun na tagadan na kayo sayra no pod tumugod to ko ino po kaginawaan dati nga ino po itulun nga pakadada haron no po simbar siya takoro piyagi okon no gi sumindab tumodi konto tagod dati Yunus nga sayra no po simbar na kinarahingan o tumbayaan ko iri nagi nakapanas so ginaw di Yunus tumugod ka di kamado tumugod dagi waka na mga nag-ibarasad tumugod ka di ka akon nagid mumbalo-balo po dahil katutugod dat wala pususon tumugod to kadagi mga nagiuhatad kaumara kanaging akon nagid yodit akoro na dagi tamod-tamonan nagid kaumara di padaku kanaging nga to koy yodit tuludan na pada may panumbok intangan na po dati lang naway Andi Yunus isiyo nga tulo ni kaubasan milah ta kayo pamat tumugod na kinarahingan nga Yunus pamatila nga akon ka kinumaus sayra na po dot ay miyagalid din naway Andi siyo nga pagido na magido isyo mga dila Tarsis nunum adi hila Tarsis sila tu pagiduon di siya ato di hina kinarahingan dahil lo miyagal lo po dati bo asaru tokod mumbal mo gido mantado kinarahingan ilan minggo pagiduon Yunus magido dila Tarsis kagalagal didit hina kinarahingan dahil lo iyati nga ay minsado miyagal di siya asaru tako magidu tako mantadat iman dati hingga pagiduan toko magidu Yunus sila Tarsis iyati nga magidu nga tu gadi hina kinarahingan dahil dito mumbal tako magidu haron nagitimpu-timpu dot iswanggat komungan na sumambayang magidu to kay ay iswanggat kapagyamungan na sumambayang asok kung ako namati kapiyo dat miyagal piya ti kapagyamungan dati at ako pa kasambayang kompokon kada ako palabos o kanibod na ko magidu iri nga ay sige sala dat kompok tako pohom magidu nagi bo haron po hit ginawa pakayaan dati magidu mantado kinarahingan iso no po nga momonsoy to ko nanda di karaton ako piyon tok dudong kinarahingan nga sorhot ako na Yunusan po lang nga okon ko magidu sebab dot ay haro ko kausan di siyo ko pengkuro oy lang magidu isiyo magidu na siya ditugas okon ko magidu daman tada iman beriman siya kumakinarahingan pati lambo si kaboboyuhon di siyo nga piagalon no po dati dat iyati ang Yunus iyati no po gati nga magidu to ko mantad kinarahingan magidu nga iti iman dati hiri pisuwayan dati di siyo isiyo no po lang nga minagalay magalay ni siyo okon ko magidu at rohani nga iyati no po ti nga asaru tako dot magalay
nga irohani dati magalay. Miloh to koy magalay miagal di Yunus nga hinggoh to kono po nga ata koy kadaanad ino poy iman dati nga malay. Kasimpang, katangkid. Ay umbal po didot pori ko to no kinorohinganot malapotaka. Inaboras ko dito no Yunus pumatilom okon ko minagidu o rohani. Okon ko minagalay rohani. Tamodo na kinorohingan na pinorikotot ay taufan. Tinomod. Tok no ilani di Yunus. O ilani siyod. Kinorohingan na poporikot. Tu isyo na po nga nasuho. O ilano siyo. Muhat-tuhat ako did. Hara di iswang ginawa ko dat. Ay. Lalaid nod ay sumiyagal no kahawm. Haro na kagoy. Haro na kagoy patod. Muhat di ginawa ko. Ay sakiro na po did miyagal Yunus. Haro itu did miyagal itit o nga panasakit nga pinorikot. Tu di kinorohingan. Iti kano ginawa ko. Ako'y insalawon dat ipagilitan dati nga serad hara awayaan dati dat miyagal ko kabalingkahang kaposyon it borsa natid miyagal ko kamalangan ko pengkuro mimbulay na ginawa dati miyagal nakantagya di Yunus iti ka nga sorohon na dati Yunus na pumating nga akon ko linumomo ko di siya katumbayaan minagalay ni siya iman na po di siya iri kasari yati no pagyati nga min Yunus to ko nga lumumok may iman dati okon ko ogirot omon no po hom ay min Yunus to ko no po nga ino po iman dati nga pati lambu si kasari sayra na po dad ori katanto ko tit nunununu kantakan iswang no ko sindualan piya dati sebagai datulun iasaru dat kawon say da duso ngay mimbulay nagay ginawa dati iti nakantagyahit balasan na kinorohingan kumadoho ka amo na tumalibiri o so raw to ko nga it kaboboyhon dati ako piyon tokot ayit buro sa kinorohingan kaubasan to ko na matiri doon na po kakitanan nila kantakan ngay sayra do rumikot nga beriman ako da kinorohingan na po okon ko berdendam kumatulon sayra na po dat kaduso to ko pakiampunan dati dusa dati ano kinorohingan paparikot kagud nakapakiampun kana di nga iya nagyakap iya paparol ginaw ko nah kan okon ko iya di kinorohingan ano paparikot ano mamadanda kinorohingan sayra na pod katahak dati o kunon dati iduso parikotan dati pakiampunan dati kumakinorohingan okon ni kabalas dendam kinorohingan Yunus na polom okon ko linumomo ko katumbayaan di siyo minagalay di siyo may na di kinorohingan parikoto it ombak lakundot ay papaylo di Yunus at iya ano po kada pagidu kasyo pisuayan po dati nga ilon yati na po nga magalay to ko nga lumumok magyaiman dati nga sayra na po gumuli to ko kumakinorohingan o kunan dati duso dati pakiampunan dati doho na po panumbayaan ani kinorohingan paporikot kago balasan na magakun ko nigida mondia may tiya ka ay so ito di nailan dati dat nuka kisinadu do kasilahon ng kotonobon iya di na sinadu do pataman na kinorohingan na duso-duso ngay dati komoyen na po nga it lihuan na kinorohingan isuanggot
buku rekod catatan dosa nga nangapugas sa dosa dati. Tu dihapuskan. Kamuan na po kada to kano po dasid o kita dosa. Haroy mo ti dosad kaupusan to ko gi. Dosa kasayangan. Nuni dosa kasayangan it. O susah to kano magada kaupusan bukirit ti di bo. Santab na pa dit. Kaboboyhon misok-lisok to kapya nga. Kamuan na po nga. Orotian dati dat o kita kinorohingan. Nung tulis nga kinorohingan ni duso-duso dati. Orotian to kayo rin. Iyatin po ay kalisok ko itaguangan kinorohingan. Nga sayra na po pakiampunan dati kumakinorohingan. Pugason na kinorohingan. Aragang po tayo nga mipulang po o purak no po ka. Puji Tuhan harati yun di. Kuwi dadi si suang nga kumunda surugan. Hiringa iduso. Kasuang na dihi Eldin Demin da isuang nga suruga. Iya nga nakasuang. No kagadi o silih takon dad ay mamahakim kagad isuang 1,000 taon. Nga kubadadi intay no na dusod ijos galid. O anakal ka ki kanon mangirak-irak no gidi dia ato kay. O tingayam to kay itong dusa-dusa dati. O gumuya ti lisok-lisok kan dati tid ay mamiduso bo. Miya galid dit ay kinorohingan o kito kadati. Nga ilan na dati ay sepoy lisok ito guangan na kinorohingan. Jadi kada to kon no pumusorod sayra no po kori ko to kantakan nakatahak to kon no po kumakinorohingan na ay pakiampunan dati. O kon no ko kamuyan dat danda da kinorohingan ay so ito yun di. Nga sakiran no po ihati no po isuang kasari ko polidon ori katanto kon nunununu o duya nagimutidid pangingilo nagikinorohingan dia. Popoylo nagikinorohingan dati dat iya no po nga napalid ko. Nga sakiran no po nakatahak dati kumakinorohingan ko po siya no piampunan dati o duso-duso dati numan dati o kuno ori katanto kon nunununuhot kantakan kinorohingan na po o kanika balas dendam kumadati. Nga atumbayaan ko nagisayra no po apalid to ko, tumumod to ko dat magalay, magidu man tado kinorohingan, iman dati nga lumokod. Ipanumayaan dat irino pa nga iso o susunod da kinorohingan dat gumuli to ko kumadaw. Puji Tuhan, tu haraw po tiyad di, haraw pa warning. Ino po ita aramay ditong Pinay nga kapalid to ko pet kam hiri-hiri no ay so no hot kumuyon dot warning guli ko na kama ay so no warning ko miya galid di mada to dad miya galid di paingkuro piya nga itinopakantakan nga masih mystery mystery nakasari o gumuot panano da kinorohingan ontok takoy nga let malapot taka ngay. Ikamun takod ang satya da sumambayang kapain kuro. Indama kam ay so nakatalib. Ang tatap tako sumambayang igitan ngay takod isuanggot doa puasa. COVID hopodom siyam gisom dando patumalib. Gumu ting gumu nagimangko di case karikat 22,000. Nga kumurang kagyan no kasuang ICU kabo it kumurang-kurang no dohit kapatayon hilo no lo mystery mumbalo di dahar lo komon no mystery nga ay paingkuro pa nga aratian ni dati dadada mo takod tipo magunan nuno no pay harod awayaan dati
nga rotion no dati iso no kapailaan iso pagangatan kumadati damin samak kumakinarahingan. Sakiro piad ino pa iporikota ni di nga tuumbal rogon nga norotian no dati. Dot irogon nga kumaraja. Isiyo mo titinga diadit ano kodop. Tuk mumbalo mang kudilo diem bamusa. Kukurayan ta ka na may lolo ka. Ay kodop ka daw. Jadi nununuhit usaha-usaha dati isuang pelayanan, usaha-usaha dati minsan mo kumakinarahingan, o tumbayaan to ko dot irogon ka daw nga ay kumadada. Mantadi di tampinay, magangat ako numati kasarit dot mumbahal to ko mumbangan to ko. So irado kasuabon, ako po ko nilot ay kamera page. Harlo garis ho di likod. Mumbangan ako no. Sekira no padhilot yelo de. Pon sayon ngay tiri kohon. Pondaran la kamera. Manok kain tanga no. Mundar. Irini ko mundar. Rumikat na lo aswaw channel. Ilo nga pa'y miring-miring no. Pondaron-daron no. Iyati no mati mundar. Kada dati anda dat kinarahingan na may popondar. So kira no pod anda don dati kinarahingan na popondar dati. Isay no ko ilod miya galiw no sa pangundar kinarahingan. Pori koto motiot. Iya no di kapiyo ako daw tuluh kamatuk kinarahingan. Pori koto o lakun. Pagakun lagi Yunus. Pagakun lagi siyo. Ongoy lagi siya dihilokota ni Niwi. Kada to ko no may gisambot kinarahingan no popondar. Isay no ko ilod ino pa pangundar kinarahingan nga orwol. O kano pa ko isiyo mangundar nga pologosan di siya ino po hit koing garitan no rumikot nga iso ako purimanan dat mundar to ko. Ngono po dati rated iswanggot kalidasan kasihatan. Yati no mundar. Pangangakan dati nununo pa'y panginginom dati ito onuan ngay dati yati no mo tigya mundar. Kada to ko pumusorod tumitik no tidohot tinan ka. Umbalo di rinumuri ko to sakit. Mundar no gidadi. Mundar to ko no gidadi. Tokay. Kamun pa nga yati no mo ti mundar iti. Yati no hot. Move on kadidan orang putih. Kada to ko anda dot kinarahingan not popo move on natin. Sekira na pa kinarahingan no popo move on natin. Isay na ko ilod ino po hit. Gunoon da kinarahingan nga miagal di Yunus. Hari kombolutan na mo borosot. Kada dati anda dot ino po susunod da kinarahingan nga opodos. Opo si sunod kinarahingan no mundar to ko no. Rumikot to ko no, gumuli to ko no, kumakinarahingan. Haro kagu isoot imbulayan dahiti. Aruhay na di pukulanam. Haro kagu tiso po, imbulayan ko. Sayra no pod oretan dati ot komoyon dot pelayanan, penginjilan. Mimpun kano po papaindalan ino po hit agayo hot kantob dati nga ngon ko anwa imegal Yunus ino po kantob di Yunus okon kay tulon ni Niwi. Ino po sakirad miagal kinarahingan suho na kinarahingan ni Yunus sa may papaila dit tulon ni Niwi. Hingga hotako daw manuho. Yunus ko tulundan ni Niwi. Ino pa'y okado nga Yunus. Ino pa'y tulundan ni Niwi. Kailah na po ham. Tok. Raja nga lintuhon nga mantad hirit-tiri kohon daw. Bortobat.
guna pakaian kabung puasa ako no katulon ipit pipiaraon nga numana puasa. Kamono po nga piagalo na po iyon usam it kamono po nga ang ako daw nga ito kaya titi nga opor haroy magya koporluan it ako daw nga isusuay no kamoyon. Isuang da palayanan dati no kuro to alay do mo suarat. Ino po ita susa nga ihatim magiatur-atur. May tokod iyati ka nga ay ako piyo kuha asukong atiendo hay ka. Hiri na no magiwaliwal indoy mo suarat nga kori ko tapi tangatuong. Ino po ita susa nga ihati apangkal ka. Aya. Haro no waninggot manutup pa YouTube ay. Manutup pot hotspot. Kamono pa nga gisom pakantad hila ako nga nila aswaw channel sa kira na po kondarang ang kuren po lagi. Jadi ihati it agayo ho kantob isuang dat pagindalanan da palayanan. Miyagal kinorhengan ng yunusam i kota Niniwi. Ay siyo, kota Niniwi. Ino po hit apangkal hilo nga Yunus. Suho kinorhengan nga magalay nga pori katay po nga itong laku ng ngayon ogi. Kasunuday no po di Yunus si kota Niniwi, taubat no. Kamun po nga ino po alaid, iminang ilaid dahil nga Yunus. At ako'y insalawon da isuang gagereja dati haro no po hit pelayanan na po indalanan dati. Kadang-kadang ka ino po pelayanan di nga alaid do kajadi. Ino po kalaid nga ihati isandiri mo giwaliwal. Sa kirod harot miyagal ko momonsay takod bangunan gereja. Katakanlah untuk belia. Alaid de pelaksanaan tu ang gumu tamudet nga iya tinopohom ka haro hitid de. Nga doon na po tasaraw ka. Iri kalaid. Suway ka iri. Ino pa kagoy imbulayan dahiti. Sayra na po na suhu Yunus. Oto di siya kamo. Tok magalay no gisyo. Iyati nga asaro mo tidmin Yunus sa isuang tugas-tugas sa gereja. Alantik nga asususay ga sumono bo iyati ta ka nagati tulon da it kadang-kadang umada mo. Alantik to kod nunun tugas. Ang katangan mo. Baharo pa pabarasan ko ka. O saraw ko dit haro mo surat wilayah 11 dahay di wagu-wagu. Jadi irin po di nga membincang de pelayanan wilayah 11. Ino po di pasar daerah kaningo nga minancadang di siya di. Kasyohom ay harohot 2 cadangan ko diti nga ino po kapagulo ay oray tanto ko di la pelayanan de dusun ministry man tadi elderly bit manto ko onway sukungan ni siyod ay apian do ogumu nga haroh pondod pamungaran dat hitigay siyod wilayah 11 ka koordinator wilayah 11 nga min Yunus pakasarid ang katangan aya alumis no na cadangan nga ay manto ka no po pati lambu sa tumpuan dati dat mo'y hilo gyapon siya nga na tujuan panginjilan di wo. Jadi patod di dat ay haros ang ulo na manguhup dito nga mo sitar nga do hilo. Pagihupan di dat ay mangalus manhak da ilawn panuang-nuang katang miyak-miyak dat manguhup di pasor dati do hilo. Jadi manto ko no pasukong o hilo kangko. Nga uli karena nacadang saliwan ako na di mantad dahiri mo suarat
Tu kadang-kadang gyud sayra no pod ay hinoh tokod hiri mo suara ti di nga ay ka nga tamai tongolo ni did munong boras diha. Iri pagid sekira na pod hinoh tokod diri mo suarat ihati aman dilo bincango. Haro na dayt pupoy bulay boras nga modosi na ngay ataman mo nga ako no po hinod diri tok oruan kanod di. Jadi pingkuroh piahdat ay min Yunus so kundad ato ay tagal main no po dati anwe tumpuan anuan to kano po tumpuan na hitid ponong hilo itinopot DM ato kay tumongob o kuha ti sapot ti makikinangaw kang ko nga ba sa minute ay naka sa minute ba suwang kaago Zoom ay pengkuroh piya nga haro kasari na sukungan na wilayah kumadia nga api agumo nga haro panuang reload kam haro ay bagadi ki LDS yo kayo niya mamutos sa tiya di ki common pa itong Pinay nga ino pa kalaid da palaksan nga ihati sumuano ba it osono nga tujuan nga haro po hibohiton dati ibohiton dati di nga o kon iko osonong kopya tamodon na sumuano haro no hit ano mo ti osonong boras ko tid yot ti an osonong kapurimanan haro hiiming kadaw tatud nga manuhimad it kaintalang pangkat utapot nagimatigya sekira na pod isuang mo suarat manu kono pod ain tutunan da isuang mo suarat gumuan no boros sama adat imanahak kecadangan pendapat tiko manahak kebantahan iya deh to kono pod isuang mo suarat atutunan gumuan no boros jadi harono di komoyan harono di tomodon kud sakira na pod it gumu no bantahan dati nga mimbulay ngay na dohot to so road it bo sa nang irit di bo ay mimpangkat no may sila manu ni sid tutunan haro ngay ni di bo nga ako ni bagya ka irito modon da ko di manu dat mangukad mangimbulay man tadet nunuhi kan takadet awayan ngay nga kada no gisombo ino po tujuan dati dat ay popoin talang edit miagal koboling kahang di nga mo idat iyati no pa nga ain tutunan to ko da kada adat miagal di tujuan dati nga atapot ngimati segera pemanu kod o tutunan gumuon no boros sama ada manahak kecadangan te ke manahak kebantahan manahak dat pembangkang barit jadi ay mongurahiri sayra na pondat undian sangulun ka na membangkang pira ginumud asukong sekira na man ko parata o boras kun miagali digi manuh ta ko na pod atutunan dat sebagai ngon no pa sa mo kalatang vaksin bantahon no lo vaksin atutunan ko no di sekira na pod iswang isa o gereja contohnya Pasar Malik o kuat siya membantah the vaksin atutunan ni siya sang gereja oritan nagid Pasar Malik isiyo no mo tiga pe anti vaksin ka oritan no po Pasar Malik oy lan na ri sekira nagid it kuat no mo kung LDNRO isayot ay wayo on ko didilo i LDNRO isiyo nori ka kamo no pa itong Pinay nga nang takot tid ay tutunan momonsay ta kano pa di bubos nong ay tutunan ta koy momonsay ka nagid di bubos sa tarat ay tutunan ta koy iswang da mo suarat o gumu no poboros dati ay tutunan no sama adat membangkang ko menyukong isuang ga iso gurup
Isay no pod ako og gumuboros sa i-group WhatsApp o tutunan na dit ahli group. O gumu na po boros di samin sikir o tutunan o DM1 isyon ito bolotok ko hilod di ka. Intay nga hilay DM4 hilo nga bolotok. O tutunan gi. Kamo na mo ay asado ilat kamanda in tutunan mo. Nga iri na gimanday mangilaid. Payong nakura to allied mila dati borasan dat natangguh natundad o ruhay lat ay ponuhan na kinarahingan madhilokota ni Niwi. Kakuhaan na po nga iyon si magalay. Irihi nakalaid do na korikot do hiri. Jadi tampinay ngay may to ko no anuo at ay ikamon to ko pangampakan dat isuang pelajaran iti. Right na po ko pelayanan da kinarahingan. Kada na dati gumuboros. Sukungan na po dati. Paingkah kan po, oh may toko ka. Sa kira na po, iyo di isiso. Miya galgad, asaraw ko diti kegiatan Pathfinder dati. Mo ito kano intong dilo dat baris. Kawat kaki. Basic drill. Sa kira na po, aulud na hit. Kiri kanan kiri, kari ayam kari. Aulud na hit, kiri kanan kiri. Hingga tao sonong na po kita dati. Mano to kadad iswang na po pelayanan nga. Tok may toko. Sekira miagal pia sumambayang. Kano sumbayang may toko titi. Baka no ka. Iya di nadagay man dati. Ipanumbayaan dati. Sekira ngon pa sa mo ko ilokarikatan da kinarahingan kumuhinduo. Nga kaubasan to ko na mo borosat. Sekira na po otopot monopot nga ito ko pupaindalan na pelayanan kumakinarahingan. Mamanaw nga ito ko. Ay, alay do korikatan do kinarahingan. Kadati. Wah. Jadi, puji Tuhan tu napuriman ni dati. Kada to ko napagalay. Itaguang nga do kinarahingan. Sekiroh dot harohi ko kausan dati kumakinarahingan. Nga, kada nod ino po iman dati nga magalay. Kada no mo gidu kumakinarahingan. Sorohon na dati Yunus, isiyan na po hom ay minagidu nagisiyo, minagalay nagisiyo, nga akon ko linumo mo ko iman disyo. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati, arayan ako di dat mongompok iti pelajaran dati miyampay dat insan po kinarahingan na mati pasandihan dati dat ay kasindualan dati sakiroh dot harohi kantakan da opurimanan dati ako piyontok dat koposyon di korohian dati nga may na dati pori katok kumakinarahingan sakirad ontok to kanunuhot kasusan pasunod na kumakinaringan nunudihak sala kuti Tuhan kan tagya. Mo bisusuay atapugimana Tariring mo ito sinduan Kadakato haruson dihon Haruson dihon No gitambalot Yesus kasasari korongong Ay soko ira Sino Kadakato Yesus masondihon Kanaw misis at takad iswang sambayang.
Kinarahingan iabantog iso ang kerjaan surga, kasuaban bayno minangimbulay kago yahay dat pengkukuro ralan pelayanan di pinintalang di Yunus. Om naratian dahay, dahara timpu-timpu dat ay iyahay kadaw nga kagalagal nagi di Yunus, nga asaro nagi minsa do kumakinarahingan, haro kakausan dahay, haro kasindualan, nga kasuaban na bayno naratian dahay, om patilambus na dihay gumuli o minsan makasari kumakinarahingan. Moydan magyuhup ihad isuang do palayanan, nuno na pahit paindalanon nga mandahay sukungo, moydat itinupot nuno na pahit palayanan do paindalanon nga aruhay om atibus da kendalanon tu iri na hit papabantog di ngarano. Kasuabon di ba na insan pa sumambayang yahay montok dot ay insana ni keluarga di harakantakan kinatong kiadan dat ahli keluarga diolo anuan lo kagarasan de ginawo karati elo dat itih no kantakan da awayaan da iti pamagunan da timpo bay no gisombot ada yelo arulun man tadi pagugumbal dorogon miyampay dahid iswanggot pagindalanan no pasyen da tadaw do bay no hingga na pongan dahay nga aulo dalang dahay ay hay katangkid mantadip pananudan dahay kumadya. Iti nasambayang dahay, pakiampunan dahay dosa dahay, isu ang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kumad ansanan toko, kada dati lihuay, kasuwabon da suwab kapag yampay to kakago. Hinako po.